Oh, share Ewa Akoma 87.9 FM, Ewa Facebook, Akoma TV, Ewa YouTube, addition so Yamao Akwaba. Debia ya de nkomo a emu ode ebe somo na awotwe bia no tie ne ye sade nkomo twetwe foforo e de bro na ya tena se e wo Kent Cap Cafe Shop Kumasi Asokwa Kumasi City Mall inside hwa da ne da me koso aka kire se e ba ne sanopa breakfast nnuane ahodo ni nyina obenya bi e wa ha sei afa fries pastries ahodo ni nyina nso e ye Kent Cap Cafe Shop wo mo number no adaworo ma twegu e wo screen no ase ya fa ne ne onom ento ankomodie no eso Kumasi Asokwa more no inside wha and a Kent Cap Cafe Shop and so edi dwuma ho and ada woro ma won mama ye ba bia tena se yemfa nkomotwetwe no yemfa enso mo medi ade ama sewa sapona enne ye ne ye papa ba ko a waboa pa e wo gospel adwumtuo mu ne dwom no ye nim papa waboa ye ba ne se gospel adwumtuo mu a enwum bebre na no wa ye e de asom Ghana de hye ne kamia ko se miankasa mete nka che bigidi se wo so wo hu na cha ne erade adom ye nya no aye ne no eba betwe enkomo Papa Mark Abraham ena ye ne no etwe enkomo Papa Akwaba ejo so oba eda sipa amase wa sapon yes daddy that's right wonim zame so me de yaw otre sapon oh wow amidi pan no Mark Abraham de so say abrofudin abrofudin anyway no na minya ne first Mark Abraham na minya ne first okay ansa na papa de me de ebeto otre sapon Ghana for ya da wo adom Ghana for pe wasempa adom ne ehumobo na yete wonka che wonyom ne de da bia yete na nso ni padua na yehu na che papa se se ahe na wo de hu akosie me she ho Nicodemus okay so Nicodemus no wan she ho se bia nye o me ho okay me ho mba chow bibia di adance yesa me ho oh ye da nyame ase emfie no kwari mu na so still ahofe no e wo ho pa adom ne ehumobro na me ka ho asem na no wow eti papa be kai afi atwa to a wo de enwom ba abonten the last time a wo de enwom ba abonten 2009 wow me de album eba abonten e free honor de me yin single okay and e be 2 years 1 year e be o asa single okay so the last single also was year by the last single no de eba say asa na what trio say na what trim you no ni oh wow Akwaba the title no de Akwaba oh wow Yesu Kristo Akwaba mpa papa odi aba de nim say enwom na ye hit dada ye hit papa na no na gi minu anu bibia free wo nchen ba bia eti papa ye hye nkomo na se ye pese ehu ye enwom to na hye ase sen ene ma oh me das me di fi aduesia 60 years pepe wow say you 2003 yeah I yeah me 1963 okay ti menya 60 years pepe enyum to ndi e sha ase acho ndi se eja enyum to achede de se nyame dom ne se oche obi a emfie be nsia enson ni nyina na ototo na tete no de ne kan se megina platform so to nyum ana megina stage to nyum e me ka se ndi e be 1977 okay 77 and ya me kai the India me kai no yes sa time na from platform okay na megina stage to nyum okay eti ye hwe omo a che wo nwum to pa e be ka se legend e te se wa de ba ko na wo mo bra ho pa ne se wo benya producer wo de ya sa na etia na sa wo de talent ni ntino wa amre e na wonya producer me kra de na me hia producer me ye adwuma me ye adwuma pa nti adom ne ehumobro nti enye ma ho den na me uska kakra okay enti me ma hwehwe producer bia me uska nti me ye di etua ba bia etua ska bia ye nwum no bia mitimi tua ye okay so at what point and producer be man now throughout okay o me kra na me producer me record artist be nsia son okay o mo nyina o me record label so I see said there wo artist or more record label so na she say wo mo a wo tro nwom ma wo industry no gospel industry no wo bi a wo beka say oh bebre okay nwom ben bi say de me kan tro wo me ba be bu oh papa o mo mpe okay o mo mpe ne sa say
ana me anso kra me nha me se me twro nwoma ma o na wo fa me din enhye so enha me kra but I can tell you gospel musicians there are many renowned gospel musicians me na me twro omo nwoma wo me kan me sure say bia bebre hwe me omo anim se me na me twro ma wo Papa enim say gospel musicians no so bebre ho a oni omo di nkomo say they admit say oh me nwom wei Papa simesi ana say ja benten na twro e de maame eti ekoba ne say wo fam no say wo twro nwoma obi na say ompa obeka ne say ade bi na ingrid ana say nhehye ya ekoso wo ne omontam actually me ni obi anka ne say ekotena ba bi ameka okay nti menye ma adwene say meka okay but the metimi aka meka say okay gospel all stars Makome dear Ruzier I was the writer as a ohwe kra hu say ye mensa no anyum ni bi o ha wa wo hwe ya bu even though bi na eto but wo hwe ndi anyum we dey say papa nsa no okay okay anyum san dey on say no dey nyina na eto ye ntia no menye hwe say me ka say me nam compose ya e ha obi adwene ba say dey me compose ma individuals ne dey ya na me sre wo mo sre wo mo ba bebre nso mpese ombe hunu se obi compose ma wo ti enha me Papa ya hwa onwom na ase etie onwom na etese de wasore na wafa twrosem ato anim na wo kan bible mu asem na onwom na nkasa no ye twrosem e na ode maye etie hu hia se mebisa wo inspiration se wonya edi free he na wo hwe gospel ena ene wa penso mu ana mo ye gospel na wo hu se sunsun ye kakra wo unfortunately ene me said the nya daji ntie me mani ye pa okay enti se me ka se me judge me judge wrongly oh sir oh yes okay because me am who say oh me ti o se see me ka mu radio e ko mfie mi no nye roja ne so ya me nso okay me ntie me ni adaje ahun say me your suffer yeah every Sunday me gina pulpit to preach me ti aponko ade ana me organa ha nti emma me kwan emma me exploit gospel music ministry ni mu too much say de kan na me ye no ente say bi okay ti den a wo asori de singers bi a nwom ye wo so wo mbeto ba akumienu bi e wo asori ho ama wate ti mesa akọ question so biem se wo hwa ene mo de no edi se kakra na se gbabura kakra tumi e wo mo nwom mu no papa na ye wo sa tumi no wo gospel nwom mu eno ne asem na ya na mo kano tumi no a relative okay a relative for instance enyum bi ye nso me kan ye obi nwom ba ye na madam for bi our United States sia enyum de honhom bi anim na me say masa oye charismatic ni nti honhom mamu ma but omo nye charismatic for na ye omo line honhom bebe mu amomo anche kra na the whole Ghana ejasum edere o say hey me nia o kan na me say listen to me so we wuti me bom pa ye 5 hours enti mpa keto ebi enye wasem a obi o ha ne mpa ye otimi bo nyina ye 1 minute yeah enti sa anwum we no e so powerful man enti emma me consider this okay the famous story famous story of Bible mu enipa bi no ko bom pa ye on za ba ko justify no ho ba ko so Erade humi odi bonye ni mobo Yesu say mpa ye no de so nyame ani ene erade humi odi bonye ni mobo okay enti me de me fa obi anto fam because me gidi enu sa de me de sit okay I don't do that okay waka say wo artist bia omwo o record label so eno de mra makwan say utumi e de omudin eto abonten e maye eno so cry me de o adan artist omo me am record label so but they are independent people ya na me nim say nkomo e be ko ne say nkam za me kona make kan ha mo de anka ye di nkomo na nkomo ma me a
Bay 8. Okay. Bay 8. Ah, mudino e wo hwa ye boy ya definitely. Wamonyum kra ebi o ha mokomo years mokomo wedding mo born every day in day out. Me na me ye me nsa no adima. Okay. Ti ba kokra wo mai ba kokra. Me yes answer ma ene nka meka mo nyina. Ana over so to me to tay me sa permission so dia ho fe no wo de mpesa wo tena ho cha na utimi yinyum no bebre egu ho emai. Okay aside wo artist or more record label wo obi a obeka sa wa fa papa se me mentor me hwe no asua no wo obi sa the person looks up to you. Oh, definitely. Okay. Yeah, when you part of crab business, say crab in Yamiadum Nehumobronti, when you have Bromoton to send me. Okay. One mom from who Junior Mac Abraham cry bear 5. Okay. And anyway, Yamiadum. Adumaraka. It's papa ya ka unyum nyina bomwa unyum eyese na erade dia adomo. Uko YouTube says ya ubenya enyuma ya lodo na ye 246 246. Okay. 246. Individual songs. Wow. Albums say na 22 albums. Wow. 22 albums. Wow. So me see mu ache. Me see mu nche. Erade ehira. Oh, onya me hira na ehira me na me see mu de ache. Yes. Eti papa, wo se de ba ye no ye friend say Akwaba. Maye kakra. Maye enwom no line kakra. Akwaba Yesu Kristo. Akwaba Yesu Kristo. Akwaba. I don't know about baby. I want my Akwaba. Wow. Now, Papa, o my say. Me my biological. Six. Okay. Biological. One more when you biological children, they wouldn't mean kind. And Dawson, Papa. Because of friend Papa, penetrate of my wife, family. Yeah, Messiah, this upon ya. Sapon so deal. So okay. It's Papa talent ya way. O mano, a biwa honoma, that chibino, or betting me a toa or legacy, yes. So. Or Montesa, but my main trust him with. To me, I'm a minister of God. No, talent is nothing. Okay. Talent is nothing. Gift is everything. Okay. Unyame unkonkranche die. Eya die nyina. Eno na die enko nipa akese ni. Okay. Talent ne die. Me offer. Me uncle pa. Any ose boatin. Yesu ka wo. Me ma me nuano. Oh, okay. Ti adoma chede no wabusuanum. Na chiri ba. Me ma me ba. Me papa ba. Any ekwi free Adwa gospel him. Me chiri ba me ma me ba papa ba. Papa mo say Johnson and the Mighty Singers. Ono so me uncle. Okay. You see, me papa wo me kra. Me papa wo me. Oto onyum da. Oye record da. Nini beton sa edidi. Merci me bo ma kumemu. Sa nini beton sa edidi. Me papa ne to. And me fa no nyehwe. Okay. Enye hwe mama. De e matter ani onyame honhom atewu mu a ode wo ye adwuma. Okay. But also Mate nkombo na sepa. Etina chese sede wo ka se wo ye software wo de asofodi aka ho no ye nimu se Mark Abraham a otonwum ye bedi nkomo ya no na chese medu asukwa na hu se wo sise nyame adom wo san wa asafo a nyame de ahye wo santi asofodi ne ba mu time be na se nwom to ne asofodi no tete na ye nim ache wona na monim asofodi ne bro mfi adue no. Okay. Ba mo na monim because Ebeto Sunday Mark Abraham na am peso bi afremi o. Okay. Reverend no kra me peso bi ade be come. If I'm a doctorate crack home. Okay. Inti me Reverend Dr. Mark Abraham. Wow. Yet Reverend no kra me peso bi de be come or the doctor no crack. Me the Mark Abraham no na me de. If you say any titles. Okay. Anu nya me de yehwe. Your namu mu ye. But also what ma. Me so asepa. Inti me ye also for ache. Ye. Ama she da na
will low. Na some many within come way. So you're not far by and come in gods of us. Okay. Ti Papa was for no edin the same. Crystal Life. Crystal. Chapel. Okay. Crystal Life Chapel. Kumasi here. Kumasi here. Okay. Kumasi Brono Beso. Kumasi Cultural Center to be specific. Okay. Okohwa. The only church I am a baby I see a sorry down or cultural center. Oh wow. Or it be a sorry or I buy the enoma, I buy premises no more sorry. Okay. By idea. When you are dominating a home of Brunty. Any see any you. Okay. Okay. Papa and young bebre and a war YouTube any social media and TikTok crano bebre na omu you see and yomne pa e wo honti said wa ma yeti asese wo best e twem best ahenu and a war YouTube no the ego sisi a me show some fa bi nka ho bara de egu ho ye ahenu aduana nsia so mfa so ne ba ho direct. Oh definitely. Oh okay. Oh definitely. Okay. Onyame adom ne ho mobronti. Okay. Afa papa ye hwe GHAMRO enkomo because na saying panyimfo ni bia wo mo atonyoma che no complaints o mo de ba no eye GHAMRO ene omo royalties ensem said ya wonyom do so no GHAMRO royalties papa onsa kan said ya wo se onsa e kan no na GHAMRO no ma royalties dia minim as one ma once a year. Okay. Me kai se menya 3,000 Ghana cedis krada. Okay. A year. Na me may at a time na be me so say 9 and then they go university. Na over me 3,000 and I'm the 3,000 e be so mo. Champion. Mr. Mama me and GHAMRO. Okay. Mama me and royalties. Ghana, it doesn't work. Okay. It doesn't work. Ubi cross so dear chrome ye my no Dawson chain Ghana 40 times. I'm telling you, 40 times. Ubi cross so dear. Ubi mine so minkas ubi mine so. Crodias and I back fakum. Okay. Mama GHAMRO, but I remember some royalties also. Where the waka kakra say 3,000 and on a new 3,000 krada. With all these songs that I'm talking about, with all the popularity that you know that I have, yeah, me 3,000 Ghana cedis krada a year. Mommy, me and the young common a higher pound. Ahaya kwaho. Ndi papa ba kai dai twato sa royalty asema okay ne yemfa e hon komoni so ba kai dai e twato unsaka sa iska. Minkai. That is a chapa. Minkai. Oh. Do I sometimes me a better account no sometimes create me to account no say ye dey na me ko hwe dey. E da hom po misrew. Ho dey. Omo anim. They know they are not doing things right. They know. And we ni yanke bebo ade ahangwa na etonyum. Ya come crofo akruso abre. Crofo amanso. Things are going on well. Me say baby o ha me kwa de eminya no ebro 40 times what Ghana gives me in a year. What are you talking about? Am I wrong? Who rebel the aye be young community? Oh my, who ye betum. Okay. And the watch there. Me studio, me recording studio. Na broni bi every United States. I check Agape Incorporated for na buy. Ana obe record na wo mo nipa ba ko ka kire ne say papa na the studio ni o. So time na me wo be 12 albums to my credit. I said the albums here be 12. I said you was ska. And I'm say me studio na be to ye no your friend adom. Studio ye dey adom. Onyame adom na my studio we ti ho. Na sika de me ni bi. I say what? Me my album back pe wo wiase. Me royalties na hwe me eno abi na me dia aba Ghana ha ni me royalties na hwe me a. Ade na 12 albums.
Anam say ukrom nko na me krom nko. Aha ye kwa ho sister. Aha de ha ye kwa ho. So papa Osha, what could be wrong? Yen Ghana for no na yente royalties ni twa no ase. Ana say GHAMRO nankasa na they are failing musicians. I don't know. I don't know, sister. Oma me komu a time ye adwene se ye be offer mo helping hand. Me pepani bia ewo. Because me kra me ni me ho adaje. Obi man so ne ekoya na nkrofo man so ne ekoya na ehunu system. Said you must see your munuma. Yenye bia. Aha nyansanfo Ghana ha o. Uhu hasa no. Hwe yenye bi no. Yeah, anye. Ana ye da so ti ho yi. Nti enye big deal. Enye big deal. Aha de nyame chewa chede na de be ye adwuma na de ye adwuma hye nyame animonyam. Enye sa na so say royalties ana say me ye na da chema be ko a ene ye wo be ko a wa obi wu ajantoka no. Okay. Papa, minim so baka se eyerade adom nanso uye gospel artist mpanyumfo a ka ho ete se wo no ye ntante mo ho asembone but na ye hwe ye nuano mo gospel artist a ene scandal we ade chi scandal we ede na mo ye ya etimi aboa mo ama ne Ghana fo hu mu a ebuo ni dia na ye wo ma mo ne da so a ekra mu ede ma mo ye urade ni ya wontimi nye gospel artist man nye yi na ye kaso obi nso agye urade dia ene se wadane ne pedi amanyankopon se onyame ni ne kan. It's as simple as that. Oh ope you have your own will. Nti ugina na ka se there be urade me am ntimi mmobra no di manim na kire me dia menye na menya ena kire se wadane abrabo na hye urade nsa. Okay. Nti se obi so agye urade di na ommobra ese so ba ma dwene kire me se oboa wani urade ni. Eno no. Okay. Because ye we money bi o honne enne omo nso uhunu so omo bobra no se de onyame pese omo bo. Eno no. Okay. Nti enye skyrocket bia. Mbajo eye very simple thing. Me de minimu hwe. Me nyame no makuma mankwa. Abraba wo bo ana be mehunu so ye Christoni ana onye Christoni. Americans say Christianity is body language. Christianity is body language. Okay. There were brabo wo de ye no ana kire wo Christoni ana onye Christoni. It's as simple as that. Nye de ode wa no ka. It's a gospel musicians nyina na ye Christopher. Ana wo kan krofo bi asem. Wona wo kan na me tie bi. Okay. Brother me ni adade am de tie. Wo kan ya na me some ene de me ne wo twetwe nkom. Yeah, twetwe pa, asua de pa. Ai. Ndi se na brabo nkoyie na so si twinchina we Kristoni a ese wo no a. Ono so we Kristoni na ese wo no a. Yesu akwa abaya baye nim senya no nko a nyame de nkwa bebre ma we de obekoso ama ye nwuma ede te se de wodi aba na adom ne ehumobro nti ebre bi beba papa be feature a secular musician ewo nenwum mu asa me gospel musicians okra feature wo bosa. Okay. All stars yeah. John Mensa Sapon. Minia John. Ana asambo ye nyina na o ka tem se me ntro nyum no me ento. Nyese me na me feature o musa. Me ohu ya na bebre ntima se ebia na obi afre me da se me feature no me feature no. Na wakogina ba bi kan se papa kra de wo kan o mfiu. Mpate o tie me. Me ma brabo a me bo no. Me nka se eye chen obi a. Ba mbese me ni nyame nante. Me ni mu abrabo a wo bo. Nti koye onyum na me nye me de. Na me mo die ntie na wo so bo me die tie. Eno anu no. Including one kasa omo da record label no so no. And as omo da record label so there. Me ni o my all stars me. Okay. Me no. Me record label no. Besides say me for unique voices, any omo ye musicians are omo ye good. Me for Christopher. Obi any wa be hu no record label so. If you do nyina obi ante so obi e me record label so a waye basa bia. Yet
Omada record label no so 20 to 30 years. Ubia ni basa bia. What I say? Enti those days obi otonyum oba na opese chinchini a me fa no me say champion minnim wo. I don't know you. Die minnim no. Na me kra me pesa wo be ba me ho se me nsan. Okay. Wa. Die wo ye no me hunu se Kristo sum wo me na mba ho. Once mesma me nipa ba ho. Ma be kan to say record we be ya na. O ka say anya. So what you say? Okay. Now we say we over 20 albums, but 22 albums. But uniska. Sanity. Say nyom bebrebe nyina nyom ne sheda ma uska. Me de uska bruta. Eya nyom sika. Minister there been part of tie me. Tie, let me explain it. Okay. Me was sika bebre. Nyame tie as Nsem se minister ga dem ewu. Yeah, Osman Paul say, Apostle Paul, or see me to me at the end ye, enam Christa or shemi dainty. And this can say Dambotum, send Dambotum, and Cashe. The Amayan was as meet me ye, aye, meet me ye, and the one country was the minister. And I would hear that bank in tea. Now, 1 year, and I mean, so may ye the Amayan. It is all the endorse of time, and no credit. Okay. I can do all things through Christ who strengthens me. Yeah. Okay. Intermediate candidate eye nyame de nko ade. Na mpese me bibia or enable me ema me ye no nko ade. Me wo sika bruta. Onzo wani ade. O de fa ho to nyame so be hu na asema make. Na asemo akanfo kra, akanfo mo kasa bi. Mo se wo sika ni ne wo mama. Nya za na moka. Enti wo de fa ho to nyame so na hwe se wo nyame onye wo mama. Gospel music abagana ha. If I say ni na kuni fu ewo mu no, about 60 to 70% are from my studio. Oh wow. Oh yes. Wow. Oh yes. Sana nyame ye na ade. Na ka so nyankopon obetimi obi ani obetimi achi nyame ahye ne box. Obi ani ho. Onyame de we unique o. Ye kasa o ye nkasa se nipa. Nyame de eme mfa na asem mbam no no de o ye buru nipa adwen ene ne nte ase so. Okay. Wadaroma. Jo. Papa nkomo no ye nse wo bebre nche na ye de si ane sa Ghana fo ye ji wutum prekope. Wo hwe sa abre no se de na Ghana fo ji wutum ene enna ebrabo kakraba. Me kra de me hunu difference bi ame ye no mo ji mi to musa sa ta no musa san baby abefa bia Mark Abraham baby abefa bia papa Mark ne baby afa bia Mark Abraham okay en ne kra sa se ne kra de no so de e bia mrante ne maba wa si so no e bia o sa me me hu menu a en ne kra mpie ha ye onwanwa so me pie ha if you say me hu menu a okay na onyame ode me ye adwuma at said this time me na ma me te all over especially o mom preaching do no abedu ho no mo bo menyum no mo bo menyum it means say mama me hu kwa me nyame afam ayi bibi o ana nyame ma eyusu no sesi o ga za TikTok ne ma no mo e de agugu ho no ga za me hunu ya na me hunu bi ma TV wa mwatimi acte afa menwum ho na nwum na ebo ni nyina me hwe bi me hwe ana me so masre ate se de o hwe awosre the same thing okay anti onyame oye bi dodo awie bremu me ye sure se me ma ne pi nza me ne wo kasa wo de obehu views a mo benya obehu bibia because obi papa wo she ho Mark Abraham no ene wow Minko baby okay papa apart from enyom to o ye adwuma foforo bi e de ka enyom to ho ana say adwuma foforo ye aso ye asofudie ne enyom to ne to nchen ya say
aban dwuma bi anase dwuma foforo bi entrepreneurial business bi anase job bi a wo de kan na sa asofodie ne nwum to eno a heavy load e wa hwe ye kura ne mienu wontimi o se nyame mfa nhye wonsa ne mienu no wontimi ana me record label nso me ana na me CEO okay nti me ye team player me gangro for boom mo ye adwuma kama nti anya sanka adwuma ne mo odukura nka mentimi nye ni baba akọ adwuma papa tuyefo sese enim se mabunu dodo na no enwom to no yade a omo fade si omo ani so pa dodo na so ewura gospel nwom to mu afuto ben na wo de be ma obi a opeso wete se papa omo nsua nyame asem no mfa nye composition eno na na hia me omo nsua nyame asem no mfa nye composition okay for instance odie omo nko Mark Abraham music ewo YouTube and other platforms music ni ke ni twato ke enye si ewo YouTube na omuntie songs no na omun form adwene mfa ho ensua nyame asem na omunye compositions I want them to compose songs not just singing what we have sung 30-40 years ago and some chrono na as a repetition so the Bible is on some way when you some get enti maybe metimi aka tro mano no so one compose na one tron some went me anwono nsem amankofo ante wase a utwam it doesn't matter how sweet your voices e bitwam na nsen ya okay but some your composition me say o de ma obi anko makeba music opa download nyum ni bi nsem obetimi ka se papa onyum we ya tro ye de me na nka me ya nka me de be nyum be 8 o na mse na me ma tro nyum ba ko de ye nyum 8 na wo be so tell me say ado se me de minim se ye nyum 8 no me momugo sa ye momugo sa na ebo bible mu nsem do so ka asem sabe nka me kogina pulpit so a me ka sermon topic a me kire mu akwa akosi no sa na wo so fa nyum a o kire mu na tonkrofo adwene na omo nso e de akire akoye research ahwehwe me kaza me ka me nim se de me se akire me de ma de sra ne se obi anko Mark Abraham music o YouTube music no nko na ke twato Mark Abraham ne ye Mark Abraham music ne ye MUSIK o de tie nyum e wo ho no tie nyum no Akaba we am ye God said to me I should sing it just as he gave to me eno kranity engofo say ensam no do so nsam no no so nsam bia no so o kan say ma me ntro hwe nka ho because of say yes sing along ne kan crofo trim me da nyame as say e kan crofo trim because ensam no no so but then you will be no one say hey papa de ensam de ensam we so am kan yi that dia ye can be your Bible but also timase aha usua nyame asema so omo de be yom da cha ma omo nwene se me ka se GHAMRO fo ma osika royalties ma osika ne nti adwuma ne se ya na be yo ebedum rebi no na asesa wo ye anwumpa ubenya sika wa anya anwumpa etwam na etwam ko enti mesra omo nya omo adwene se enanye enti da bia asa na beye no enti mesra omo pa me eye madesra bia kase madwuma me yesesi a me kasa me disika na esi mani so me twa ntro enko na sanka adwuma nkranka me enti menye but onyankopon wa ahwe me busia e de me edru ba bia o de me edru adum ntro adum ntra okay aha nti omo nche no so okay papa ye ko ye de nkomoni se wadama onwom no fa ba ko etwa to ma ye emu de ye na abezo otie me pesa wa ko no so oh aha ye kwa ho oh sir onipa nim nyame o nso wa mfa ni di amanu onipa bu ne wunya nsafo ade a oye nso ye nkwase asem ani dia so nyame no onipa de ni die no ma abode enti onyame agya wo nipa mu ama nipa ntumi hye na kono so
Ejama mona ati sei ama ya dia ni edrebui onipa tunu krade so ama ngontombo di adio wa unuzo onipa so mabode oba ade no ya ponu enam amumu yointi onyame ayi fade afiri onipa mu enema ne ma ne da emema ne mema nso ne ware aso twe fatani ene ya bia eni edroyi o ye shewakono so eni hu awu shewakono so na ya de ne hu 8 ne ka ho asem eni hu awu eni we ho say metono be 22 years ago 22 years on say na be prevalent ene nsem eba abafuno say enye den yenye ntum yenye emane mawari emema LGBTQ ho ahwan Unim edam ye ni nyina na da ne ho adi wa mu bibra abodam wa mu nkyere se ema mi ne ji aya nka ono nke wo no no ka say asemo emema mi ne ji aya nka wo okay edam kakra ba wa mu huni okay nyame nhira maame papa nyame nhira so pa se ene obaye mejidi se wani age enkomotwetwe no ho pa ye ne papa Mark Abraham Reverend Kennedy ho den so ya na o se ope Mark Abraham ne pa ye ne no na etwe enkomo enwum no na no ya na otwemienu wasan ne foforo abebom Yesu akwaba Baby, download the nyumbia no kwa obenye be na wabo etimi ama onyamesom ene Kristo som etimi akonkan yetna se ewo Kent Cap Cafe Shop kuma se asokwa City Mall no inside hwa me se ya brabe di dinam se ha no enuane bia obenya bi edi ewo ha numbers no so etwagu ewo screen no asemidi ede ama sewa sapon o hweyen ewo Akoma 87.9 FM afei Akoma TV ewo YouTube yeda wase ene so yamammo ene hwe